tekedi tanek ci puput hang atipun pun janggal katanya. Kulang kampung. Tanya tak bedah tak semayang jenazah tapi inang tu. Hang kagak biar uragam. Nyampe ile tak pegah urang inang yak semayang jenazah watena urang meninggal lang kampung. Urang agam lang kampung tan nali urang semayang. Benda aja lale urang dia nyanyi papun-papun thot nang karo. Jenazah kat siap ni anak terus ada akan teman-teman. Jadi putra kaya. Putra ka terjadi bak getanyo urang Islam sehingga manya tekedikan urang dayah temayang hantah tang temayang me. Hanta yum doa kana temayang jule urang drone. Hanta je temayang dia ko handro doa. Main kagum doa mereka mesti kah natro menduk. Nyan haba urang apa ke beag ataupun memang gaknya hana menarik yang perlu temayang pakan hana tertarik li bak bunyo padahal nyan perintah. Yang tak kalah lang kampung makin trip dunianya laju-laju makin hana laju-laju urang temayang. Mayana urang temayang jenazah lang kampung yang tajak di dayak temayang main. Tekedi urang kampung yang na bergabung dengan urang temayang tungku imum ku. Sering tangnya anak urang pormo, anak jenazah, anak almarhumnya hana temayang. Jaya pegak. Ku mayang tak ke ayah lu, mayang tak ke mak lu. Jadi dia je. Peyum getanyo ma manya uronyan hanai semayang liane. Nyai cukup sedih. Tailah daya le getanyo tak pegat rumah keji, tailah daya le getanyo tu tak tenang ji. Uro meninggal getanyo, be ile tak pegah imu doa watela le mate tu. Uro mate mantang na jenazah han imu doa ke getanyo. Pulau. Jadi rencana tama habis-habis sih. Tama habis-habis lah dengan perkaranya. Hana tunggu kebahagiaan dalam dunianya yang paling pindah kecuali urut atubit dalam dunia Allah tawa alam barzah rame urang yang gatih sayang kepada getanyo dengan dikirim dud. Laki maaf ba Allah dia ada salah dia. Nyan awate wo bak kuburan. Kan tayo ya buat urang ba ur lain tayo doa. Sebab jenazahnya perlihat doa. Pakan hana tuco-tuco ke. Anak ke. Melintai ke. Yang ke pabih peng mupluh meretuh juta bak keterima melintainya. Masih krek kuluhu hana baca bak kubu. Putra kaya. Harusnya hana didikan pegang orang kepu aja. Hana didikan, hana pelajaran yang itu oleh anaknya sehingga dia merasa tak bersalah. Ataupun dia merasa tak kehilangan dengan hanali urang